የተሰኘው ታጣቂ ቡድን ከአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር የተቀናጀ ጥቃት በአማራ ክልል መፈጸሙን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። በጥቃቱ ምላሽም የጥቃት አድራሽ ቡድኑ መሪ ሲገደል ሌሎች ተጠርጣሪ ግብረ አበር ታጣቂዎች ከነጦር መሳሪያዎቻቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ተናግረዋል። አሸማር ከፉኔ ከበጀምቶታ ፊ ሆርዶፍቶታ ኬኛ ኦዱ የሮ ከናፍ ቀበኔ ኢሲኒፍ ዲየሲና ሃንገዱማ ከን ወጂን ቱርተን ኢሲኒን ጀዳ ኦዱ አዳ ilmaan oromoo guyyaa dheengaddaa Hacaaluu Hundeessaa gooticha isaa dhabuun ni yaadatam. Gooticha isaa ofii ajjeesanii warri biltsiginnaa ummata keenya yookiin hayyoota keenya hedduu isaanii hidhaa keessatti guuruun akkasumas ni yaadatama. Guyyaa har'aa jechaadha haloo bayuuf ilmaan oromoo lubbuu isaanii qaqqaalii wareeganii ummanni oromoo erga goota ofii dhabe ummanni oromoo erga hayyuun isaa hidhame kan rafee hin bulle ta'uu kan beessu waan ta'eef kun oduu gammachiisa haloo ba'u ilmaan qaqqaalii oromoo taate. Oduu TV irraa arganne akkanatti isinii dhiyeessina haala kanaan jechaadha. Dr. Abiy Ahmed illee waan kanarraa waa hedduu barata jennee yaanna akka meeshaa waraanaa yookaan uffata waraanaa uffatee ummata sodaachisee ummata oromoo kana jilbiifachiisanii bulchuu akka hin dandeenye kan agarsiisedha. ETV'n garuu abaa'oo shaneettu akkana godhe jedhee maqaa balleessillee ummanni oromoo gocha ololaa kanaaf ka bakka hin kennin ka iddoo kamittuu haloo ba'uuf deemu ta'uu kan agarsiistu ta'a jechaadha. Abadan ummata oromoo haala kanaan jilbiifachiisuu akka hin dandeenye agarsiisa. Oduu ETV irraa fudhan kunoo akkanatti isinii dhiyeessina. ሸኔ የተሰኘው ታጣቂ ቡድን ከአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር የተቀናጀ ጥቃት በአማራ ክልል መፈጸሙን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። በጥቃቱ ምላሽም የጥቃት አድራሽ ቡድኑ መሪ ሲገደል ሌሎች ተጠርጣሪ ግብረ አበር ታጣቂዎች ከነጦር መሳሪያዎቻቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ተናግረዋል። በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ባለ አንድ ወረዳና በባቲ ከተማ ከአዲስ አበባ ጥቃት ጋር የተያያዘ ጥቃት በሸኔ ታጣቂ ቡድን መፈጸሙን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ ለኢዜአ በሰጡት መግለጫ ላይ ተናግረዋል። ድርጊቱ ከአዲስ አበባው የአርቲስት ሃጫሉ ግድያ ጋር የተያያዘ ተልዕኮ በተሰጣቸው ኃይሎች ተመሳሳይ ድርጊት ለመፈጸምና በአካባቢው ሽብር ለመፍጠር ያለመ ሙከራ እንደነበርም አብራርተዋል። ማላይ ደቡብ ወረዳ ላይ የሸኔ ግሩፕ ታጣቂዎች ተደራጅተው ከተማዋን ለማጥቃት ህዝቡን ለማሸበር ተመሳሳይ ድርጊት ለመፈጸም ተልኳቸውን ለመፈጸም ያደረጉት ሙከራ አለ። ይሄ ታጣቂውን ቡድን መሪ ከመግደል ጀምሮ ሌሎችም በርካታ መሳሪያዎችና እንዲሁም ደግሞ ተጠርጣሪዎች አብረው በተኩስ የነበሩ የተያዙ አሉ። ዓላማቸው ከዚህ አዲስ አበባ ከተፈጸመው ድርጊት ጋር በተያያዘ ተልኮ የተሰጣቸው መሆኑን አረጋግጠናል። ዋናው የቡድናቸው መሪም በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ተመቷል። የጸጥታ ኃይል አንድ ፖሊስ አባል የቆሰላለ እንዲሁም በዛው በተመሳሳይ ቀን ምሽት ላይ ባቲ ከተማ ላይ ሆቴል ላይ ይዝናኑ በነበሩ ሰዎች ላይ ንጹሃን ዜጎች ላይ ቦምብ በመወርወር 5 ሰዎችን አቁስለዋል። ሰዎች በመልካም ጤንነት ላይ ነው ያሉ። ነገር ግን ዓላማው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ጋር የተያዘ ጉዳይ እንደሆነ አረጋግጠናል። ተጠርጣሪዎችን በሁሉም አካባቢ ይዘን አስፈላጊውን እርምጃ ወስደናል። ለውጡን የማይቀበሉ ኃይሎች እና ለውጡ የመጣባቸው ኃይሎች እነዚህን ድርጊቶች እንደሚፈጽሙ በተለያየ ጊዜ ሲዝቱ እንደነበሩ ይታወቃል። አርቲስቱን ታርጌት ያድርጉ እንጂ ዋናው ሁኔታቸው አዲስ አበባ ከተማ ላይ ጀምረን አዲስ አበባ ከተማ ላይ እንጨርሳለን ያሉትን ያመጽ ያደረጉት እንደሆነ እንገነዘባለን። እነዚህ ኃይሎች በተለያየ ጊዜ በሰው ህይወት ላይ እና በንብረት ላይ በርካታ ጥፋቶች ሲያደርሱ ነበር። አሁንም ተመሳሳይ ድርጊቶችን ከዚህም በበለጠ ሁኔታ ጥፋት ማድረስ ብቻ ሳይሆን የመንግስትን ስልጣንም በኃይል ለመቆጣጠር ያደረጉት ሴራ መሆኑ የተጋለጠበት ሁኔታ አለ። ጥቃቱ እንደ ሀገር ግጭት ለመቀስቀስ ብሎም ለዘመናት በአብሮነት የኖሩ የአማራና የኦሮሞ ህዝቦችን እርስ በርስ በማጋጨት የተሰረ ድርጊት ስለመሆኑም ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ ድርጊቱ ለውጡ የመጣባቸውና ለውጡን የማይቀበሉ ኃይሎች የጥፋት ድግሱን አዲስ አበባ ጀምረው አዲስ አበባ እንደሚጨርሱ ሲዝቱበት የነበረ አካል እንደሆነም ነው የተናገሩት። በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት እንዲደርስ የሚሰሩ ኃይሎች በአቋራጭና በኃይል የመንግስትን ስልጣን የመቆጣጠር ዓላማቸውን ለማሳካት ያደረጉት ሙከራ እንደሆነም ነው አቶ ተመስገን ያብራሩት።
እጅግ በተደጋጋሚ እነዚህ አይነት ጉዳዮች የሚሰሩ ሰዎች ዋናው ታርጌት የሆኑ ሰዎች በዚህ ለውጥ ተጠቃሚ የሆኑ ከዚህ በፊት አሸባሪ ይባሉ የነበሩ አሁን ደግሞ ጊዜ ሰጧቸው ጊዜ ሰጠን ብለው ይሄን ለውጥ እኛንን ያመጣን ብለው መንግስትን የሚገዳደሩና ራሳቸው እንደ መንግስት የሚቆጥሩ እና ሌሎችም እንዲሁ ከዚህ አፈንግጠው የወጡ ከብልጽግና ፓርቲ ከኢህአዴግ ሪፎርም አፈንግጠው የወጡ አካላትም ተጨምሮበት በተጠና ሁኔታ እየተደረገ ያለ ሴራ እንደነበረ በተደጋጋሚ አስገንዝበናል። በተደጋጋሚ የሚታወቅ ነገር ነው። እነዚህ ጉዳዮች በየጊዜውም ቢሆን ህግና ስርዓት ስናስከብር ከዚህ በኋላ መንግስት የሸረሪት ድሩ ላይ ብቻ ሳይሆን ሸረሪቷ ላይም ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ምን ጊዜም ቢሆን የሸረሪት ድር ሸረሪት እስካለ ድረስ በየቦታው መተብተው አይቀርም። ዋናው ሸረሪቷ ስለሆነ የሸረሪት ድሩ የሚሰራው ሸረሪቷ ላይ ትኩረት አድርጎ ምርመራውን በደንብ አጠናክሮ የህግና ስርዓት ማስከበሩን እንዲሰራ ከፌደራል መንግስት ጎን የክልላችን መንግስት እንደሚቆምና የክልሉ መንግስት በየትኛውም አካባቢ ህግና ስርዓት ለማስከበር የሚደረጉ ጥረቶችን በራሳችን በክልላችን የምናስፈጽም ይሆናል። በየትኛውም akkuma dhageettan kana jechaadha warri ashabbaariitu akkana godhe jedhan isaan yeroo oromoo ajjeesan ashabbaarii miti yeroo oromoon du ashabbaarii miti ofiinu ajjeesaa ka waan barbaadan nurratti faarsan jechaadha waan barbaadan nurratti faarsan oromoon ammoo haloo akka bahuu dandeessu dhibbaan dhibbatti kan agarsiise Dr. Abiy Ahmed yeroo uffata waraanaa uffatee ummata oromoo sodaachisuudhaaf gabba'u ummanni oromoo akka hin jilbiiffanneef lubbuu ofii qaalii aktivistoota ofii hayyoota ofii Hacaaluu Hundeessaaf akka kafaluu danda'u kana oli akka kafaluu danda'u dhibbaan dhibbatti kan agarsiisedha. Ummanni oromoo baay'ee hadhaa'ee jira. Ummata namantuun ofumaa tuqanii ofi kaasanii boodarra booyuuf ta'anii jechaadha. Kun waan xiqqoodha. Ganaa eegalamuuf deemaa jechaadha. Kana waan ta'eef ummanni oromoo baga gammaddan isiniin jedha. Ilmaan oromoo jechaadha haloo Hacaaluu Hundeessaa hidhamuu hayyoota keenyaa ilaalchise lubbuu ofii qaqqaalii oromoon hundi kan madaa'eeru waan ta'eef jechaadha madaa garaa ofii keessa lubbuu ofii qaaliidhaan haloo ba'uudhaaf kan murteesseeru ta'uu agarsiisa jechaadha. Akka ETV'n dubbatutti jechaadha ashabbaariitu akkana godhe jedhan jechaadha. Oromoo durarraayyuu waggaa 150 yeroo bulchaa turan ashabbaarii jedhaa turan garuu oromoon hin hammata ni jaalata. Sabaaf sablammoota waliin akka itti jiraatu danda'u beeka jechaadha. Ashabbaariin isaanuma ofuma goolii biratti harkaan kuwaasii tuqanii kaanii yeroo gooliin isaanitti dhamamtu ashabbaarii jedhaniiti nama waaman jechaadha. Warri seeraaf heeraa hin bulamne mootummaan biltsiginnaa jechaadha ganaa boo'uuf waan teettu natti fakkaata jechaadha. Ummanni oromoo iddoo jirtanii qabsoo keessan itti funiinsuu qabdanii gadoon haloon ilmaan keessanii akka hin banne akka itti fuuftan garanumaan isinni dhaama jechaadha. Ilmaan oromoo hanga Hacaaluun du'e hanga Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa akkasumas aktivistoonni teena hayyoonni keenya hedduun yeroo hidhametti jechaadha. Ummanni oromoo boo'icha irra turuun ni yaadatama jechaadha. Ummata oromoo kana kan bituu danda'an jaalalaa fi jaalala qofaan giddiidhaan ummata kana bituun abadan abidiina kan hin taane ta'uu itti isin beeksisuu barbaanna jechaadha. Warra diinota oromoo taatanii akkasumas ashabbaariin kan ta'e jechaadha. Dr. Abiy Ahmed akkasumas mootummaan biltsiginnaa hundi isaanii ashabbaariidha. Hacaaluu Hundeessaa ofuma ajjeeste ka ajjeesuu isaanii ka hidhamuun jechaadha. Ka ajjeesuu isaan ka du'uun ka hidhamullee hayyoota ta'een Jawaar Muhammad fa hidhuun Jawaar Muhammad fa waa balleessanii osoo hin taane isaan oromoo qulqulluu ummata saba kanaaf falmatu waan ta'aniif oromoo kana ukkaamsuudhaaf jecha oromoo kana dhugaa isaanii dhossuudhaaf awwaaluudhaaf waan itti yaadanii jiranii jechaadha. Isaan hidhan jechaadha abadan abidiin isaan nu barsiifatanii jiranii hidhamanillee hidhamuu dhaabatanillee nu barsiisanii waan jiraniif sagalee ummata oromoo ammaan booda adaawii siraatii duraanii sanitti deebisnee bulchina jechuun eebjuu duwwaa akka ta'e kan agarsiisu jechaadha. Gara biraatiin Itoophiyaa guddittii ijaarra jedhan Itoophiyaan guddittiin ummata oromootiin addatti ijaaramtu tamisiin nu galuu didde jechaadha. Kana waan ta'eef ummanni Itoophiyaa hin beenne jecha Itoophiyaa jedhu qofatti fayyadamanii Itoophiyaan guddisna jedhan isaan jecha Itoophiyaa jedhu guddisuudhaaf deeman malee ummata Itoophiyaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu san
ijaanoo arganii hin jiranii hin beekanillee maal akka taate. Itoophiyaa jechuun biyya sabaaf sablammootaati. Itoophiyaa jechuun Oromoo, Itoophiyaa jechuun Tigree, Itoophiyaa jechuun Amaara, Itoophiyaa jechuun Guraagee malee Itoophiyaa jecha jedhu qofaan Itoophiyaa bulchuun abadan hin danda'amu.